Hej, je li ovo uključeno? Hej, sine, šta kažeš ti? Šta ćemo danas učiti mi? Zašto se nešto dešava? Želim sve da znam. O da! Kako ovo radi? Zašto se mijenja? Želim otkriti sam. Zašto ne letim? Na zemlju sletim. Svaki odgovor želim da znam. Ja sam stvarno radoznao lik. Sid, naučnik. Zdravo, ja sam Sid. Dobrodošli u moju sobu. Ej, dođite ovamo na trenutak. Imam vam pokazati nešto cool. Danas želim da vam predstavim svoje ljubimce. Jedva ih vidite, zar ne? To je zato što su moji ljubimci jako male mokrice. One su neka vrsta buba. Ono je Ruby, a ovo je Glen. Ili je ono Glen, a ovo Ruby. Pa dobro, ne znam ni ja, zato što su jako male. Zapravo, moje su mokrice tako male da čak i ne znam kako se kreću. Mislim, imaju li male noge, hodaju li uopšte ili skakuću. Jednostavno moram znati kako se mokrice kreću. Sid! Vrijeme za doručak! O, čovječe, doručak! Je! Vrijeme za doručak! O, dobro jutro, Sid! Dobro jutro, Sid. Pretvaram se da sam mokrica. Mokrica! Mi smo ih uvijek zvali babure. Ja sam čuo za njih, ali znate, one zapravo nisu bube. Nisu? Ne, mokrice pripadaju porodici rakova. Kojoj porodici? Rakova. Oni su životinje kao krabe i jastozi. Mokrice su kao te životinje, samo što žive na kopnu. Njihovo pravo naučno ime je Armadillidium vulgare. Sjećam se toga iz srednje škole sa časa biologije. Wow, tata je nešto naučio u školi, sjeća se toga? Ja sam impresionirana, Morte. Hvala. Pa, Sid, Da. zašto si se pretvarao da si mokrica? Jesam pokušavao da vidim kako se moje mokrice kreću, ali kad ih podignem, one se samo sklupčaju. Zna li neko od vas kako se mokrice kreću? Dobro pitanje. Pa, kako se ti krećeš? Da vidimo, na nogama. Možda mokrice imaju noge kao ja. Imam ideju. Hajde da vidimo kako se ostala mala stvorenja kreću. Možemo da istražimo na kompjuteru. U redu. Evo ga, pogledaj. Vidiš? Mravi se kreću s pomoć nogu. Evo slike jako male krabe koja hoda na sičušnim nogama. Ali ne mogu da nađem sliku mokrice. U redu, tajni agente, naučniče Side. Imam misiju za tebe. Želim da istražiš kako se mokrice kreću i raportiraš nam. Razumijem, tata. Mama, mogu li da ponesem svoje mokrice u školu kako bi mi moji prijatelji pomogli? Naravno, to zvuči kao odlična ideja. O, i Sid, nemoj da zaboraviš. Gabriela dolazi nakon škole da se igrate. Cool! Čekajte malo, moram da jedem. Skoro je vrijeme za školu. Ja volim mamu i ona mene. Ali sad je vrijeme za školske dileme. Yeah! Tražim svoje drugare. Tražim tebe. Evo Gabriele. Pogledaj šta ja mogu. La la la, la la, o ja!
svoje drugare. Tražim tebe. Evo Geralda. Ja, vidi moje pokrete. Uhu, yeah, uhu. Ja sam rock zvijezda. Tražim svoje drugare. Tražim tebe. Evo May. Da vam pokažem kako plešem. La, 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 la. La, la, la. Divno. Tražimo svoje drugare. Tražimo tebe. Hej, evo Sida. Jeste li čuli onaj o djetetu koje je htjelo da zna sve o svemu? To si ti. Znate me. Tražimo svoje drugare. I vidite šta smo našli. Našli smo jedni druge. Drugari. A sad je vrijeme za Sidovo istraživanje. Zdravo, ja sam Sid, lutajući reporter s današnjim istraživanjem. Pitanje, jeste li ikad vidjeli kako se male maljušne životinje kreću? Sjetite se malenih životinja koje ste vidjeli. Zdravo, Gabriela. Zdravo. Jesi li ikada vidjela malu životinju kako se kreće? O, jesam. U muzeju vidjela sam dugačke bube po imenu Stonoge kako hodaju po kamenu. Imale su mnogo nogu. Wow, to zvuči kao jako mnogo nogu. Ej, sjećaš se da danas imamo dogovor za igranje? Znam, jedva čekam. I ja. O, dobro jutro, May. Dobro jutro. Jesi li ti kad vidjela malu životinju kako se kreće? O, da, jesam. Volim da gledam bubamare. Kreću se na nogama, a onda odlete. Jako su slatke. Slažem se, May. Hvala ti. Nema na čemu. Hej, Geralde. Geralde, jesi li ti kad vidio malu životinju kako se kreće? Da, svog psa, Chestera. Chester je pas, a ne mala malena životinja. Znam, ali na mom psu Chesteru bila je buha. Buha je skakutala na sve strane. Ovako, hop, 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 hop. Bila je tu skakutava buha. U redu, hvala skakutavi dečko. A sad, rezultati mog istraživanja. Gabriela je rekla da je gledala nešto što se zove Stonoga kako hoda. May je rekla da voli gledati bubamare kako hodaju i lete. A Gerald kaže da njegov pas Chester ima buhe koje skaču. Možda ste se i vi sjetili malih životinja koje se kreću? I to je to. Ja sam Sid, lutajući reporter i stručnjak za malene životinje. Hajde svi, vrijeme je za tepih. To je učiteljica Suzi. Tepih, vrijeme je za tepih. Idemo, tepih. Tepih smo. Svi se pokrenite, tepih. Predivno vrijeme čeka na nas. Imamo svašta naučiti danas. Ja sam Pogo. Hej, Geralde, doskakući ovamo. Plus! I ko želi nešto podijeliti s razredom, priču, pjesmu? Učiteljice Suzi, ja imam nešto. Izvoli, Side. U redu, pogledajte ovo. Ko je cool? Našao sam ih u dvorištu. Dobro, jeste li spremni? Moje mokrice. Glene, Ruby, ovo je škola. Zdravo, mokrice. Ja sam May. Nemojte da se plašite. Mokrice, dobrodošle u našu školu. Drago nam je što vas je Sid donio danas. Morao sam. Vidite, pokušavam da odgovorim na pitanje. Mislio sam da biste mi vi mogli pomoći. I evo, kako se mokrice kreću? Vjerovatno imaju sićušne noge kao stonoge, ali ne mnogo njih. Imam ideju.
Mokrice se možda kotrljaju. Možda rade sve to, ali previše su male da bi se vidjelo i svaki put kad ih podignem, sklupčaju se. Ako učinimo tvoje mokrice većim, onda bismo ih mogli vidjeti. Hej, Sid, hajde da izumimo mašinu za povećavanje, a onda bismo ih mogli pretvoriti u mokrice veličine medvjeda. To je smiješno. Zapravo to je dobra ideja, Geralde. Jeste? Da, pa možda ih ne možemo učiniti većima, ali postoji naučni alat koji možemo da koristimo kako bismo ih povećali. Povećali? Povećavanje je naučna riječ koja znači učiniti stvari većima. Pa, koji je to naučni alat koji može povećavati stvari? Pa naučnici gdje držimo sav svoj predivni naučni alat... U super fantastičnoj laboratoriji! Tako je, uzmite svoje dnevnike i idemo. Idemo! Super fantastična laboratorija! Posmatraj! Uporedi! Suprotstavi! Imat ćemo istragu koju zovemo uvećavanje posmatranja. To zvuči zabavno. Izvolite, neka svako uzme jedno. Hvala! Nemojte da ga držite preblizu. Ne držite ga preblizu, pomičite naprijed, nazad ovako. U redu? A onda mi kažite šta vidite. Vidim Geraldove pjegice. Izgleda jako cool. Side, pogledaj ovu plavu bojicu. O da, izgleda ogromna! Sid, tvoje mokrice pomjeraju se. Čovječe, moje mokrice izgledaju tako velike kroz moje povećalo! Geralde, moraš doći da ovo vidiš. Wow, pogledajte to! Sad možete da vidite kako se ovi malšari kreću. Vidite kako hodaju. Vi ste naučnici i vi možete da pokušate ovo. Svi uzmite povećalo i pogledajte kroz njega. Posmatrajte svoje ruke. Kakve detalje možete da vidite svojim povećalom? Pogledajte svoje drugare, njihove uši, njihove oči. Samo naprijed istražite svijet oko sebe. Čini li povećalo stvari većima? Šta još vidite? U redu, nacrtajte svoja opažanja u dnevnike. Kako sve izgleda kad koristite povećalo? Sad koristite svoja povećala da gledate mokrice. Možete li ih bolje vidjeti kroz povećalo? Izgledaju li veće? Povećalo je odličan naučni alat koji vam može pomoći da posmatrate kako se mokrice kreću. I možete li sada da vidite njihove noge? Da, mokrice se kreću na 14 malih nogu. Wow, povećalo zaista pomaže da male stvari izgledaju mnogo veće. Ne zaboravite da nacrtate svoja zapažanja u dnevnike. Razmislite o tome kako vam je povećalo pomoglo da posmatrate male mokrice. Danas ste kao pravi naučnici koristili naučni alat povećalo. U redu, naučnici. Jedva čekam da vidim vaša zapažanja. Sid, da prvo vidimo tvoj dnevnik. Naravno, prvo sam nacrtao mokrice bez korištenja svog povećala. Nisam mogao vidjeti noge, ali kad sam pogledao kroz povećalo, mogao sam da vidim da mokrica ima 14 nogu. I tako se ona kreće na 14 malih nogu. Našao si male noge. Odlično obavljeno, Side. May, pogledajmo tvoj dnevnik.
U redu. Nacrtala sam kako izgledaju Geraldove pjegice na ovoj stranci. A na ovoj stranci sam nacrtala kako su izgledale kroz povećala. Vidite, izgledaju poput velikih kvadrata. Me i baš mi se sviđaju tvoje slike, veoma kreativno. Hvala vam. Tako sam ponosna na sve svoje naučnike. Znate tako mnogo o korištenju povećala za posmatranje. Mislim da je vrijeme da se igramo s vašim novim vještinama za posmatranje. Vrijeme je za igru. Ajde, idemo. Vrijeme je za ugodno smijeho popodne. Kako zoveš mokricu koja nosi značku i pomaže ljudima? Ne znam kako. Mokricajac! Kakvu muziku mokrice slušaju? Ne znam kakvu. Rock'n'roll mokrica. Hej Sid, želiš li da čuješ rock'n'roll mokrica? Naravno, May. Hej, sviram rock'n'roll mokrica. Mokrice, mokrice, jej! Gabriela! Da, Zašto mokrica uvijek kasni u školu? ne znam. Zašto mokrica uvijek kasni u školu? Pa, da moraš obući 4 cipela svakog jutra i tip kasla u školu. Hej, pjevajmo. Mokrica, 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 mokrica. Mokrica, to je bilo zabavno. Hej, Gabriela, dođi. Dolazim. Sid, Na? ti voliš mokrice, zar ne? Da, volim svoje mokrice. Pa ja volim bube. A mi smo najbolji prijatelji. Hajde da osnujemo klub. Klub buba. Da, sviđa mi se to. Zajedno ćemo da potražimo bube. A cijelo ovo igralište je naš helikopter. Kluba buba. Tražimo bube. Vidim nešto. Vidim bubu. Spusti helikopter. Idemo. Okej, u redu, slijećevo. Cool. Odmah sam iza tebe. Hajde, Side, idemo. Vidi. Wow, ima mnogo nogu. Mislim da je to gusjenica. Mislim da si u pravu. Volim što sam u klubu buba. Ja, trebamo specijalni pozdrav klubu buba. Da. Klub buba! A sad? Vrijeme je Da učiteljica Suzi! Pjeva. naprijed, učiteljice Suzi! Hvala vam. Imam pitanje. Želi li neko da čuje pjesmu Povećala koja pjeva o tome kako je divno činiti da stvari izgledaju veće? Ja želim! Dobro, pretvorit ću se u povećalo i idemo! Ja povećavam, bolje vjeruj mi na riječ. Činim stvari veće da ih ti vidiš bolje. Približit ću ti stvari najmanje. Hajde, pogledaj kroz moje staklo. Travčicu malu, zar to nije lako? Vidite detalje, Bože, Bože. Povećavam stvari jer mi se može. Ja povećavam, bolje vjeruj mi na riječ. Želiš da vidiš stvari kakve jesu stvarno, samo pogledaj kroz staklo ravno. Ajde sad da probaš ti, da otkriješ šta sve možeš vidjeti. Bićeš oduševljen, obećavam, jer ja povećavam. Kad treba učinit stvari većim, znaš da sam glavna ja. Ja činim nešto što je maleno, većim pa sve ponovo. Ja povećavam, vidi krila leptira. Samo pogledaj kroz mene i vidjet ćeš neke stvari male pa i najmanje. Ovdje sam da pomognem, uzmi me i koristi. Spravica korisna za pogled čisti. Kroz staklo pogledaj i vidjet ćeš, ja povećavam.
Povećavajuće staklo ima samo jednu moć. Ako je nešto malo kao veliko će proći. Vidite detalje, Bože, Bože, ja povećavam. Hvala. Cool, željce Suzi. Ja želim koristiti povećalo da vidim krila leptira. Sigurno su predivne. U redu, uzmite svoja povećala i istražite svijet oko sebe. Vrijeme je da idemo kući. Vozimo se na stražnjem sjedištu s bakom. Pričajte mi o svim stvarima koje ste danas radili u školi. Dobro, otkrili smo kako se mokrice kreću. Koristili smo svoja povećala. To je uzbudljivo, znate, ja koristim povećalo kod kuće. Veliko! Kad pokušavam da uvučem konac u iglu za šivanje, čak i s naočalama, ne mogu, jednostavno previše malo. Ulazi tamo ti. Ali s mojim velikim povećalom rupica na toj igli izgleda velika kao vrata staje. Da! Izgleda kao da bih mogla da vozim bicikl kroz nju. Bez povećala ne bih mogla da sašijem jorgan pod kojim spavaš svako veče. Wow, sašili ste jorgan za sida. Naravno da jesam. Tvoja baba je nevjerovatna. Da, ja to mislim. Naučili smo nešto cool danas. Znamo baš sve o njemu, znamo sve o... Povećalu! Dva naučnika u kući. Yeah. Zdravo, male mokrice. Zbogom, hvala što ste dozvolile da vas posmatramo pod povećalom. Pa, vrijeme je za nove avanture Kluba Buba. Idemo da nađemo mrave. Odlična ideja. Šta? Side, jesi li našao mrave? Ne, još tražim. U redu. O, Side! Sid! Našao sam mrave! Čovječe! Wow! Pogledaj! Aha. Vidite! Ej, imaju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nogu! Mravi su cool! Da. Nastavimo da istražujemo. U redu. Pitam se šta ćemo sljedeće da vidimo. Moraju ovdje negdje biti bube. Šta je ovo? Hej, djeco, šta vas dvoje radite? To je tata. Istražujemo o avanturi Kluba Buba. O, zvuči zabavno. I tajni agente naučniče Side, jesi li istražio kako se tvoje mokrice kreću? Jesam. Koristili smo povećala i otkrili da mokrice imaju 14 nogu. Wow. I tako se one kreću. Wow, impresioniran sam. Hajde, tata, pođi s nama. Možeš nam pomoći da tražimo bube. U redu. Da tražimo bube. Tata na zadatku. Istraživat ćemo ovdje. Kakav dan. Koristili smo povećalo da gledamo svoju kožu, bojice i mnogo toga. Čak smo posmatrali i moje mokrice. Hej, mogao bih uzeti gomilu povećala i nositi ih svuda sa sobom. Kako bi to izveo? Znam! Evo moje super duper fantastične velike ideje! Izumit ću novi šešir u koji može da stane mnogo povećala i nazvaću ga magični šešir. Ako vidim nešto malo, kao što je puž, samo moram uzviknuti magično. Ako želim vidjeti nešto još manje, pozvaću super magično i iskočit će još jače povećalo.
A ako želim da vidim nešto jako malo, pozvaću super duper magično i skočit će najjače povećalo ikad. Pravo si ide! I to je moja super duper fantastična velika ideja. Wow, izgledate tako veliki. Jedva čekam da istražujem svijet svojim povećalom, jer ja sam Sid, dijete naučnik. I zapamtite, nastavite da postavljate mnogo pitanja. Vidimo se, naučnici. Zanimljivo. Posmatraj. Uporedi! Suprotstavi. Hej, ja znam kako da posmatram, uspoređujem i suprotstavljam. Siguran sam da znate i vi. Posmatranje znači da nešto pažljivo gledate, slušate, možda čak i pomirišete i osjetite. Upoređivanje je kad uzmete dvije stvari i razmišljate o tome kako su iste. Suprotstavljanje je kad posmatrate stvari i razmišljate o tome po čemu se razlikuju.